Wow, this image are incredible guys. So nukuvuga ngo aya mafoto yose tuyakoze dukoresheje prompt. Nkuko ubibona wagira ngo ni umuntu wa nyawe. Aya mafoto yose tuyakoze dukoresheje prompt. So twamanje gukora amafoto ushobora gukoresha kuri short cyangwa se n'amafoto ushobora gukoresha muri video nini. Urabona ko aya mafoto yose asa neza cyane ari professional. Ubibona neza amafoto yose AI dukoresheje iri free. Ikindi urabona ko nta logo ihari. Urabona hari AI ukoresha kazaho logo ya AI, ariko urabona ko aya mafoto dukoze ari professional, arasa neza, ararookinga clean, ewan asa neza. Nukuvuga ngo iyi AI ushobora kuyikoresha ukora any design. So guys, without saying more, reka dutangire turebe uburyo natwe dushobora gukora aya mafoto kandi ameze neza cyane. So ikindi urabona ko aya mafoto uya downloadinga muri high quality, muri 1K original size cyangwa se muri 2K for free. So now thank you so much guys. Without saying more, reka dutangire noneho turebe uburyo nawe ushobora gukora iki aya mafoto asa gutya. So now tugiye gukora ifoto nziza, ifoto dushaka dukoresheje AI kandi for free. So nukuvuga ngo uburyo tugiye gutangira dukora prompt. So ngiye nkunda gukoresha ChatGPT ni nziza, na ChatGPT ni nziza, ariko nkunze gukoresha Gemini kuko niyo nabonye fasha cyane. Ndaza hano muri Gemini. So nimara kuza hano muri Gemini ngiye kuvuga ifoto nshaka gukora, and then Gemini nikora iki inkorere iyo prompt. Inkorere iyo prompt kugira ngo nze kubona result nziza. For example nshaka gukoresha Ikinyarwanda kuko Gemini niyumva Ikinyarwanda neza cyane. For example nshaka kuvuga ngo hey, act as senior prompt engineer. So nukuvuga ngo iyo igiye kuduhereza iki prompt. So ni Gemini nayo ishobora kugukorera image, ariko icyo nangira iyi Gemini nuko nyine hazaho logo ya Gemini. Mpamvu babwiye Gemini igiye kuduhereza prompt nziza, and then tukayikoresha mu yindi best AI nayo ni ya Google idufasha gukora image nziza. Iyo AI nayo ikora, uretse ko ikora n'amafoto, ikora n'amavideo. Reka dusubmiting turebe ko iza kuduhereza shit kombo nirimo gukora image si kandi. Ngiye nyisabye prompt none ndebe. Okay, reba ifoto impaye, urabona ko ni ifoto ni sawa cyane. Ariko iyi foto ni nziza cyane, you see. Ariko ngewe icyo nkeneye ni, sinzi niba ngiye bavuze prompt nabi. Kanyibwire ngo ngewe nshaka prompt also umusore araba ari wenyine asa naho ari kureba muri kamera cyangwa audience. Kureba muri kamera cyangwa audience. Audience, let's stop by here. Okay, ndimo shit, you creating an image nanone. Let me use English guys, nikona bitarimo birakunda. Act as senior engineer. Why?
Oh, now let's go. Okay, nkoresha na chat GPT ndebe. Oh, okay. Okay, ndabona imaye na prompt. Okay, this is nice, guys. So the problem is this logo. Nukuvuga ngo ikibazo ni iyi logo, naho ni image ni sawa cyane. Ariko reka dukoreshe prompt. Noneho ariko naho abantu nta kibazo, guys. So nashaka uyu musore wenyine, ariko I think ko turebye neza naho abantu nta kibazo, nabyo biragaragara neza. So ariko katuze hano, so katwikoreshereze. Okay, nangiye gukoresha chat GPT, nabaragirimo ku generatinga image nkagira ngo ntagire buze kuma prompt, ariko ubwo yamaye prompt it's okay. So noneho AI tugiye gukoresha yitwa Flow. So iyi Flow AI nayo igeneratinga amafoto meza for free, kandi ka generatinga nta background, kandi ka generatinga amafoto meza nta marogo ahari ya AI. Ikindi guhereza ifoto nziza iri muri 4K cyangwa se 1K, nyine ifoto nziza cyane. Noneho Google Flow ikindi ikora n'ama video. Iyo ushaka ushobora gukora video cyangwa ugakora iki, ariko nuko nabonye urabona hano nshobora kuza ndaza hano kuri image. So urabona ko ku generatinga image will use 0 credit, nta credit bagusaba hano. Ikindi nshobora ku generatinga image zitandukanye, niyo wa generatinga image zingahe zose nta mafoto, nta ma credit baguca. So ikindi bagohereza option yo kuba wakoresha Nano Banana Pro, ariko niyo yaba ari Nano Banana n'ubundi nayo gukorera iki image nziza cyane. So turaza hano making sure ko urimo creating image. Ngiye kuza nshiremo ya prompt yanjye, ntabwo ndirirwa njya muri byinshi nyisoma, nuko ikiza nayibonye imeze neza cyane. And then nidu click hano ari uburyo ntari mbishakamo. Okay, it's okay. Ariko dukeneye amafoto ari muri size I think. Yeah. Okay, kadutegereze, it's okay. Let's wait. Great. So ahubwo urabona ko inatuzaniye amafoto akoze iki asa neza. So okay, let me use none n'amafoto manini. So hano hari akantu kasa nka setting, nyine ugomba kumenya ngo amafoto araza ari mu ye size n'ibiki. So yeah, reka twongere tu generating, ariko urabona ko amafoto duhaye, guys, amafoto ni meza cyane. Aya mafoto ni meza cyane. Aya mafoto arasa neza cyane. Ubundi iyi niyo foto nari nshaka, iyi niyo foto nari nkeneye. Reka turebe amafoto. Yes, iyi niyo foto kabisa nari nkeneye, ni iyi ngiyi kabisa. So muri iyi foto rero ushobora guhitamo iyo ushaka. For example, mpisemo iyi ngiyi. So hano nyine uhitamo ifoto iyo ariyo yose, ikindi kuidownloadinga, urabona ko kuidownloadinga ushobora kuidownloadinga muri 1K cyangwa se muri 2K. So bishatse kuvuga ngo hano nukuvuga ngo ifoto yawe irasa neza, nta rogo ntaki, ahantu hose wayikoresha wagira ngo ni umuntu wa nyawe. Nyine wicyo usabwa no gukora prompt nziza kabisa. Ikindi none hano ushobora gukomeza ukeditinga, like nshobora kuvuga ngo change this text, change the text. Okay, change this text to
MITech Hub like that, you know. So let's see niba ira changing a text to MITech Hub. So ngo iyi Google Flow iri free 100% iri free. So wowe icyo usabwa ni ukuza ugakiriyetinga account, ariko mu gukora ama video nabonye ukoresha ama credit. Wow, so urabona ko hahandi hari text isanzwe dukoresheje MITech Hub. So now I think ko image yanjye now imeze neza cyane. Ubu rero iyi image nayikoresha icyo nshaka, iyi image nayikoresha uko nkoze iki uko mbishaka. So thank you so much. Rero iyi niyo AI ikora ama image meza cyane ari professional, ushaka kudownloadinga ukayakoresha ukadownloadinga muri 4K A1 ukakora image yose yari yose ushaka kandi isa neza, imeze neza cyane. So ubwo rero hano ushaka gukora image ushaka, yaba ari design yaba ari iki, urabona ko iyi AI iri perfect, imeze neza cyane. Thank you so much for watching. Remember to subscribe niba iyi video igufashije, kora subscribe. Kindi ku bantu bashaka kwiga web development, waba ari gukoresha coding, yaba ari gukoresha AI, byose turabyigisha, cyangwa se tech muri rusange cyangwa se technology, ukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Thank you so much.